Salamatsыңар жолдаштар. Kızlar kollektivi bugünkü bizim hizmetkarlardı kutlukdayız dep surangan. Мамлекетибиздин өркүндөп өсүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп биз эсептейбиз жана ишенебиз. Биздин арабызда эле жүгүрүңүздөрдү суранабыз. Анан подаркаларыбыз бар эле тапшырып коюуга уруксат бериңиздер. Рахмат. Birlikte geçen rahmat. Tutta bana başbuğlarsa ülkenin. Rahmat, bildeyiz. Bu zaktında canı yetekçilik olғанdan кейін Құдай бұйырса çok işleşemiz sizlerle iyilik.